Hello guys, narong jotono taisa hanyo hayani ketal vlog olam sogo ke narong ni bagai hanyo hai tini te kaisa Rigwnai ni video tui phaisa oka omo hingke jama thai kwcharni kupur tagai tongo ta hingke mo basi sitagai tongo botak mani no ang narok no phunugui tongo ta hingke narong jara jara rongya rok nai nai di iko ekdom easy se mo polak ni jat bothai no botabuk tagai tongo narok no ang bothai no soi ke phunuga nati sawai tabuk tomo yango ulta ke se tagai tongma ba bothai suri tongo ta hingke angke naithok suka kupuro nai di basuke chona blue green yellow red pink color rok ko ta sky blue rok naithok chona suko hingke ko ma je bothai kaisa ke kari tagai tongo ta bo kinaro kaham ke naikhe hingke ri rok jara jara tangna ringya rok ta hanyo easy se rongui thango narok hanyo rongui thangnai ta songoi taka hangke kisa YouTube rogo boini ri takmani video rok naikhe hanyo rongui thango tangka narok ko tai bori kene naithok video nani muchungui tongke ana tola comment khaisa dingke norok ni bagai yang taibo ketal video tu budai ta hingke naitoni norok tabang nonglok phunugui tonggana ikono tabang ayang sakani phunugano khaksa digi hingke mahake rekha jori no bothai suruta rai ke o jori hingke silver color ni naithok jak suku kupuro mahake surka hingke jona sukuta markhe noi konai nai di belai ke naithok hingke te khaksa digi hingke bo direct eko mahake rekha ta rai chigon ke rekha ta ayang hingke kisa kotor ke rekha ta kayang kem tikher kata o jagao duita Rigwnai ni jamathi duita ni ta bokolok khe singui na khangke duita mana jetke taka kaisa onyo design te kaisa onyo design ta hingke narok na naithok jaka comment khai sambaidi hingke naithok jaka hingke narok bono bo tagri manu te ano bo tagri manu ta hingke haino hai narok ani video no paisang joya tei nai tongdi botabuk iko habasa kaka hingke nabas basa sinai hingke narok no yang side ni omo bo phunugano hingke paithak jora nai tongdi
Rigwnai naidi norong tabuk sekaham ke puno ke mansio bo tabuk basa kabla ke ti sawi puno kata iko yang saito ke moti ke rezak sana soka heda ka istri ke markeno ke yang te ke saito ke mo ke kata o je kufur o jaga o phak phak ngai tongmani oro silver color ni jori rezak si.